Alright, ni bwega muno, karibu kiri gikabo kia siasa narua tukimurika yegie mwerekerajo mugongo siasa cia kaunti ya Meru. Kiuthike siasa ritho rikitegira 2027 bura siasa bibanganitie na bura biama bya gisiasa bibanganitie guchetha karataka anonto bwa nkindano nene ya gisiasa 2027 turi na Catherine Kanake ore mutongeria wa kaunti ya Meru Women League kiama kia Nopeo. Turi na mutongeria ongeyo wa kiama kia Nopeo bwana Emmanuel Budi kana Manu. We mutongeria kana we mumemba? Aspirant. Onde aspirant yoriro rera. Na ndi continue to kiama kia Nopeo onde ne constituency. Okay, karibuni sana. It's a pleasure kwethira turi na babwe ugorobwa na ruo mpita wakabu muthari. Thank you. Irinjira introduction bwana Budi. Karibu sana. Coordination ya kiama kia Nopeo ntere cia bore. Kuri na biama bibinge juzi turaikirwe Alhaji Mwendia agocieberia kire kiama kia Mbas agotinoka kire kiama kia Mbas kabia mabia Meru bite kona inya kana bi na mkujenisho tongere muno ibwega sana my brother bere anjo kikanya ka nkethie antu betu ba Meru na sana antu ba ko barwirorera na buri constituency bere bakethio goroba narua bere bagwatana abantu kaya tumakore mantu ja mengi ja Meru tukare mantu ja mengi tukare mantu awiti bangogi tukare na Meru tubati gwita na atumite twenderete ate ana niko baromba tuto turi amwe and discussion ya naru eketho discussion ye ndongi mono ikomba gutu kubonya weru bubingi mono pa mantu ja yenderete ne Meru kure kire omburia ombure mantu ja bya manata byukara ontu nyono kona raji na rebere mantu ne ja kiama kia Mbas imana ngondona ne eberete angondo kwira biama bya Meru te kiama kia Meru kiama kia Nopeo kiama kia Mbas dai kia Embu county te kia Meru county untupatiri ndawao ile ni kivuti anda nzoba Embu nere kurale na election ya mbere nurona kiama kirera ikiao ikia kivuti kare ni kivuti na ndike amagira kia Meru ike makia Nopeo na ndike kingi mbwa raji para ategere madhabu pona bongo nya bukia meneki bati sawa tikia makia Meru nguromba raji no ndona rumire kia meneki Embu atonya kia meneki Meru kia Nopeo onthike getu nige tukwenda kurera nige tukwenda kuria na nikenda tumba kuita safari njega. Madam Catherine, we County Women League leader na ikundi bia koroni bithirite bi kiodurana ukinyiria mogaruku ningi kwithira bakiona twanya tutwingi twa elective seats te kwa appointed ake indi ni bakwenda witonya kiri ngurumanio ya gisiasa bakaomba kana bando na nya okay with introduction. Ibo bwega sana muralimi ka mbugerie tora kwa mbita wa Catherine Gacheri nake pumete Abothugushi West Imment Central ankethie ategeri bonde ba Meru TV na Meru yonthe ambuge ibo bwega no topa kwethera nde agora bo bona arua kwariria mantu ja siasa witi na mbere kaunti de Meru na kinya Kenya yetu ibo bwega no topa kiure kigomboria kigwatira mugwijwa aspirant obore MCA bwana Manu akuga kiama kira kia Meru thai ikiama kia National Ordinary People's Empowerment Union kambere ya Meru kiama kiu gitawa Nopeo na bakayukia gi kiama na negative kwinga te kiama ya kwinga iyo chokaniria no tukiriuga National Ordinary People's Empowerment Union itwete kainya kiama ya bira binge birareo niho baitere mantu ja bottom up kou patirinda wa kiama kia Nopeo nari na maono na kiama kia Nopeo ikyo kiama kia Meru nande ta uria bwana Manu auga kiama kia Mbas kiretere na Embu kiama kingi tukuona kira fomero kia DCP igia Gikuyu nande kiama kira tutigina kyo kia Mumeru ikiama kia Nopeo na itukuria Ameru bonthe veje kiamene kigietu kia Nopeo kenda twithira twina negotiating power na ari iguru
na nkira akariba Meru baria baingi bomba kwithira batije kiama kia no peu ikio nande kia national ikio kina national figure no to ki Meru ikio gionka kina a member of parliament kiama kia no peu ikio kina member of parliament Kiambas gitari na member of parliament PNU ko kia no peu ikio kiama ya kitaifa na rito kuromba kariba Meru bonde veje kiamene kia no peu tokimberia na gitonyithie MCAs baba inge MPs baba inge senator na tukomba kuthenya twina ngavana tukagwirwa muno mutharimi akumburia mantu ja ekuru siasene inkuromba ekuru bweje kiamene kigieto kia no peu boy aspirant tushindane na byama biu bingi na itugwitikia tukethira twina ekuru baba inge candidates no peu na bakuruke na ekuru bakaigua gua bakona jeka Meru ithurite leadership ya ekuru Meru everybody is free including women na ndito kwasa ku empower ekuru mono twithira twina ekuru atongeria baba ingi ibu bwega Bwana Manu abunge na atongeria ba Meru county ni baithirite ba kiringa siasa kwi bae morengo yo 2 term kwi bae morengo yo 1 term indi predominantly abunge baba ingi ni bara tukona bakithilunka guntu ndena ondena kiri mishamanio ikiri yodurano na bakiarairia mantu iye kuyeka thirikari ya Rais Ruto na Profesa Kithure Kindiki indi kiurie kia batu tam indi Meru nimbi tukugunika kenda tuina tutige tukona gya kuinira ibwaga sana ngwete kyote mubunge wa Meru tiko support thirikari nto abunge ba Meru pena nto bravo bole biuria nuko me mtu thairi othuri no mwanka utigarikase ire othithia gintu na ndio ningo support ya abunge ba Meru kuthwa pena thirikari ne pa support thirikari nto bravo be 1 term urengo yo 1 term tutongere tuimithikari nturi mithika atena kiure kurua nto tubichine ari ari obichine agriculture no na ina manto a president Ruto lakini dai muntu ome no mwanka atone thirikari mbaya ukuria imbito kugunekana yo ria MPs bauga tutano kaba support president ngutike mubunge wonze ora we sharp no kumembia kuthithia ai support thirikari kenda tharira antu bawe ambela ne example na constituency ra mumete mojimwa rendikiri support thirikari ndo nakwenda na kuuro barabara na kuuro stima into bibio biere bitija CDF no MP patron iu no wake skuru utinenya thirikari iu no eja embasari utinenya thirikari iu no wake obichicha chipo na nyomwera ile stima utikira mwananchi uthirikari kai nkona wandira mumete some project ciambirite cia mujumbe obore ninko mebire beto mauga tuta project je nkona ka ndungu thiri project je nkona ndigiri thiri project je nkona ya konyo yendete 80% iku project je nkona ka ndungu tha 90% project je nkona ikambe kithone ije nkona maturo twite kwambire project yu na narangi bakonda stima na nda ito kaya kwira mubunge tika kuga tuta minko na kwira antu betu aparekerie MPs baba kale thirikari igiterera kinyane kura ije ibo bena nda ito kunoga thirikari umei lakini barenda ba thirikari ne baita itona na thayu watangira undine tutina stima tutina ruji tutina sijui barabara na taba konda no antu baba bera kai umei thirikari ba mekuga wanta uniko support MPs betu bakara thirikari ne iri no MP akara thirikari ne amenye mbia kuthithia amenye mbia guchira antu baba ugakara thirikari ne kuina rwimbo aki itho thirikari na wichwaga na thai na retu anamete na araburi itwa tabete mubunge wetu mheshimiwa Rendikiri sana tukienda barabara ekuma tutwa kwenda kumira mbali ekuma maili 10 kwenda kumira kwa Mungania kuna barabara yengi itura emurite muno ekuma Meru tekniko igeta gitimene mwanka gitoro negete igeta kumira gitimene ikaumira Grasheni barabara yo mura iteburu nanda kama thirikari na miteu no mtonari akiwa mheshimiwa Rendikiri thirikari ano bakona ramire ande bibi ngotuma ngogwira atiri no mwanka MP baba kale thirikari nuntu bare ko kala thirikari into bibi kauma u nuntu naru bakeja gwithira bakwambe kula thirikari bachoka batigiretie ananchi bao ndoa
Aba kile project. Na ango ire my brother. Kura isi athira. MPC bathamire Uhuru Petaki Ruto. Pamwa kuga parunga maruto. Nukumenye benyangire gitari ngana. Benyangire gitari nene sana kwethirwa project. Utinye project yema bahuga ikuthiria stima. Uthiwa irunga mahuga karamya kuthiria. At least mubunge uri ndikiri no thithia barabara kuma ruire monga isiuru. Mbere baja kukosana na president. Na yango ndogura na ici MPs betu bakenyangia time. Abakare thirikari twende kuma thirikari neji. Tukeje obera 2027 mweri jwa iri. 2027 mweri jwa iri tutigeme ritandatu. Yuto abena ndu kunoga thirikari eji atume thai abakome bona kamwe bakareta. Bona kange bakareta. Ni woni te kuanda kuga ngo support thirikari kana ndu support. Lakini ndu barabe na kanya gurua ni antu biuria abakare thirikari. Iyo rambo bakuga MCs barabe egu abakare mutuma ndo ithinge no na interview miru. Sure. Nombo bakuga president nyaba wange babiate bakare president. Lakini na mtonge ngo ndo support mono ipate linda wetu mheshimiwa Mpuru Aburi. Indi mbere tukinyagire mheshimiwa Mpuru Aburi Madam Kanake ogikwa bwana Manu akiuga akiabata kiri abunge ni kuiyeka thirikari kenda bona mirandi ya witi na mbere inde kwi report yo thuthure yumite ikonania the most performing MPs in Kenya areo Ndindi Nyoro areo Babu Owino areo PK Selassie ndigweta batatu ba nonto tikaba support Ruto na bate kuina rwimbo rwa 2 term kwanja Ndindi Nyoro na guthuranga ikutho most of the programs ya thirikari utaburia Babu Owino akuregana na mwerekeraji wa ODM kugwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na PK Selassie agitana mbere kumeneria programs ya thirikari reo mutaratara jwa SHA indi they are performing na bwana Manu ariwa bamiru bawate thirikari kenda ba perform da ituko yana ngerekana wewe thato boni yaku ibo pweka mutharimi maoni jakwa ni ati MPs betu ba Meru ponte batonyete na kiama kia UNDA na bagi supportete muno na batiomba kuma thai utiomba utonyithia president na gwo gutonya ucoka na ndi umwebera umara nonto thirikari ikujukia ushukani 2022-2023 ibaratwira bethire FT Coffers na nandijeka economy ni ikubwa na nandi economy ikebuja batiomba kwebera batige economy ikubwa mbeche ikubwa bebera chiriwa ibangi bacoka kuote kyo bagaturetera nandi has we support ibendere ku support thirikari tuone mirandi ire yatigirie thire na barete inyengi no twitokona na barabara icambirite kuthithwa ya yetu ya Coca-Cola kithaku katheri kwina makinjo na ingi ojo amboria manto ja Babu Owino basarisia ituje barabara arikiri opposition bare ba ODM na tutegete critically itukuona president kauchwa uri achokaniria ODM ejande arikende ODM bamusupport ikyo gituma banekera maendeleo na inya Ndindi Nyoro nwe wari chair wa Public Accounts Committee na Ndindi Nyoro being an economist inya mbecha chiawe cha CDF ituonete na atumirite very well. Ndindi Nyoro kakuonania very clearly is a good example, is a role model uria wina good governance and accountability. Mbecha chiawe katumirite bwa kaburu when ambugiro mondero ki MPs babangi no to tekigena kia CDF uringa ngoda kwa rero manduja jo thuthuria bwa nga MP ura number 1 Kenya ngoda gura my brother Purukama nduturithire wici akugura ugetoka gura kaitho number 1 nkuona aja kibarabara nyomore kugira number 1 ndi Ndindi Nyoro number 2 Samuel Atandi Kathoni wa Muchomba James Gakuya Keitani na number 7 imurugwara no number 7 ndene Kenya guita maendeleo ile ndene Kenya na shukuru chapta kachiri idaraka nini daraka constituency ni number 7 ndene Kenya hata wateka ile ngaja kwa constituency kwe buri utonanga chikataka mubunge obule yakita CDF utikira chinye kimwe daya wikira towers lakini wote no kora number 7 ende biriro bidena stima bigo byabore yes sima na neto umeputaratara ile nawe no byantaka
indi uno number 7 Kenya na nau no gwena DP ni na kuna DP ndikurega kwa mantu ja DP me ateta kwa kaira akona na CDF ingo ya mbunge na nango ndogora tatu cha kuranki MPC ni kulingana na wakaitaka gina na leo wataka wataiba sarase batea baba bakaguya na ba ndidi yona amenya kubanga strategy ya kubanga wetoka banga wakachwa baba thie tatu imendo Kenya tuli wetoka ukewa ku number 1 hande urongure bunde ndatulira nebuma tukatanya na kibandi nyoro ndama kutwa tije murango la ukari indi daraka ni thimbiji undinda ari daraka juzi ndari kya thone kya mwari ripoto wero TV kuma daraka oburi ugaki ngita chukuru ntaka ndora ukuja kuona nje ina stima ikuraja mono ilibo number 7 gatuge alapo ndo kuira tucha kuranki ranki mtu nangugi narua unde na amsori kwa regia constituency mwe amba ile constituency ko ndinko menyingi ko thivia ugera no tima arami gwikirwa ugera baraba deje jamore gwikirwa arami ndina project kwa kwa ndine ko rambumite project 7 testima ane kugetho kuranki ndikuona ndoro bro ndare mekindori angola arami enderete si ndio Madam Kana ke kwa kwa na ndio tuisha kurangi wa kuna mambo kidogo wada ranki kidogo wakuga atiri uthuthuria inyethera uthuthuria bweja biased to some extent ituje kwe babareaga mbecha kenda barankwa number 1 2 3 muka 10 indi performance ndi nyoro meitona nitura TV-ne nitura makatheti-ne skuru ciawe ugeta ECD na inya kuria kona nagwa na arwe mtandao-ne ndi nyoro has performed na Babu Owino though I'm not very sure about those others na ndende uto kuuga mbugere ndi nyoro I performer bau bange na baba ODM thirikari kera ya bamuko bareta kenda ba support thirikari next time inyata kwani mwiko tara kwena some biases mandu aranki ya mandu abadi mandu kidogo mandu ya ndidi nyoro najo ndidi nyoro batu na miro tukariojo akona MPs baba yugite kuma nyuma nare ibaguthitie muno ibaguthitie MP mbikaira muno ikiraito rira MP ibyo tumikora Southiment imbere na ndidi nyoro na mwitingo gi ethire constituency ya Southiment ni akiskuru ni akikira kitu na rĩgĩtũ kĩra kũthithia igwĩkĩra taos ageta alafu agekĩra chukuru yothe kaburo nonto atena kĩrachi gĩa gwaka ũgamkũrie wĩ mũbunge tuge na kwa mburu wĩthire cukuru nĩ mbagu ũgekĩra kaburo kana ũgaka kĩrachi bire ngono kũra my brother ũgaka kĩrachi kana ũgekĩra kaburo kĩrachi ũgaka na ndĩ nyoro biona rĩmwe jathithia ekĩra mbicha gwikira kaburu atena ngugingia gwita because idaci biaki na ndio bahatu na arua constituency bure mbua MP ro the next atete kwa kairachi ete wika iranto kaburu abekira agatura ndoje school eu mantu jangu ndo already school isi akirwe ande bile bitu ma ukona kwena nyuma ni MPs baraba ali kuba mami sana kugetho tike na ku MP support amo no support amo riuki ki MP bakuma no thimenti nyuma nare ndari mantu amwiraria ari minister Kenya atari kana nare umite ende mtu ro wejira akakara at least iraji imuriuki ngake witano akarire ire dropa bangi baitango kidogo bakaga school ile na tugekera taozi ja MP bale to bakera taozi ja ndidi nyoro na nikuruma urambo makuri bashanga kimweti nare no krito na ile tatembiche thongi inyabo kena miru ikara na era na Southiment chandaki andika kaburo yu twambe kuona nyaba tu sasa na tukiariria mantu ya gwaka igura misingi ira ya kibwega akiaria ntuko inkaithiri Peter Munya auga ndatire musingi yo mwega Meru ndi ngabana wa mbere wa Meru indi baraba ndingatete ni bakwaragania kiuthikira ndabanganitie aba ibuntu kwenda kuyaringi njokachokaniriara ndambiriritie Madam Kanake ibo bwega atuge Bwana Munya niwe wari ngavana mbere wa Meru na niwe wabangire mikakati ya county government no niwe wambiririe devolution atuge na itete ngugi njega no niwe wabangire kila kitu kira ki Meru na banganitie na itete ngugi na kuri aria amikinyirie
ende akariba Meru menya ibonere kuri ombuga gutara ka gutakinya nikyo giatumire bamuita wekera ungi no ajukiria ligi yawe aretigirirwe kambuge munya na erwe kanya kawe na itangugire itere no ore othingatire no na thithiri ore athithirie no ore othingatire uguo baire no na thithiri ore athithirie kanya gaka mwathani arategere ona Meru itete bwega mwathani apiki gavana Mutuma amuitare amuitere amuretaja ona nogo kwa Meru nogo kiria Meru aria bau bonthe barari nyuma au baratigirirwe na ndi unikira ndomba gavana Munya kamuromba nae gavana Mutuma kanya na mweshima na tigio mwita interim no tuto mwikitio na natigio mwita kajana igitare awire athirere na inya watonyete gavana I think the same age kwa kwethirwa agita Mutuma kajana bai anamkosea uria mwathani arapointera Mutuma na amwika au amwethia gavana no uga akamukurukia 2027 na no uga ka Mutuma antobo mwariria ito kuona Mutuma na gwita ngugi so far Mutuma na itita ngugi nene muno Meru level 5 nejete kwa level 6 na niambiritie ituonete cibitari nyingi ingera agukiria kirasi kia kita level 5 cibitari ja Meathene Nyambene icigwakirwa Thieta ward kenda cia gicite kiwango na kuringera cigaitia level 4 cibitari ja Muthara Mikinduri Kithongo Kanyakine Mikumbune na itona Thieta ni akirwa Mikumbune the other day na ni rugurawa ja Kithongo igitengeri mbeca 17 million na ingutikia imponere na arua baruga kurikurutwa a board member Githongo kwa Githongo itwetete kumiukiria ye an ideal level 4 a model level 4 hospital igitarire Mutuma thai Mutuma ituonete na are njire antombo inyinge muno ituonete na kete ECD classes ikorugurwa gukwingi kiria ki Mutuma gate na TV ya utinda kuonania mirandi ewe yonthe ria kuthithia ende na thitie mirandi mingi muno kambori akariba Meru itwenga bana Mutuma kanya na bamunya bamweshima bati oni na ugo mukario Meru itwe TV enga bana Mutuma kuga jare akuthithia na tumwe kanya na tumwe support Mutuma no gethithia Meru na mbere is God chosen Manu ukongela indi kwe kioria ngakuria alafu ukongela ukayukiria au mandamkana ke atira kinyangano ya gitike ngavana yakaiweta Mwangi nonto nande ruarua Senator Kadhuri Murongi na ugite ngwenda kwa ngavana auka ugande are ngurekana mantu ngavana ngochoka kwa Senator na nukona nande nwe Peter Munya na yite ari na mururumo na Mwangi jo munene Manu wega unbere mangu kugiro kuri tiento manto ja Munya de kondiewe Munya kingavana Munya dire no ki ria dirikari cha county jire Munya no ajukiria ngavana Munya no itete ngugi nthongi Munya no ambiri assembly ukuona assembly Meru yaki jambu National Assembly ya Nairobi Munya no ubichi mathoko ja jothe Munya no ambiritie ande gi standard ye Munya na ikire standard ithongi muno wako yukia giti kia ngavana na araka mubichi jau arathie mantu arabangalia ndeto na mutaratara na Meru ironeka mbicha thai Tharaka Nithi county ide assembly betha we mabatini kwina county nyingi tina assembly ninya wateka assembly ingi chionde uti muntu waka assembly jira Munya akite ane Munya na ikite na ari na kiroto ikinene muno ka Meru na make Meru standard ye thongi muno uni support Munya nya kamona imwira ku ginto thire rontu ku standard ya ikire ya ntobeto pa Meru mantu ja jange ba ukirita na Mutuma yes ingo konga shwete Mutuma nontu Meru turari papaya nenda ari aje itogite mantu ja kawira bwate ikite Meru bwega na Mutuma no renga ina munengere chance ile ethro ngabana lakini yankuire na roge ya kurekeria mwana okunja wa murekere tuwete tu kienyeji kaija ngero nya ugo mukuru mwekuru ko kare kuria kiuria ukura na ndi ngoro ngu support Munya kure ka thikare county kiuria
nundu etho mutuma kayo kanya hata wale kana nundu no kamatirwe o ithua ngavana no wa ngavana na nundu muntu gakure kiuria akamatirwe oversight is around kethera mutumaga kethera munya kako oversight respectively yake respect our mutuma togwe sawa lakini nande kuga mutuma interim imbejereta gite gyakwa kemeru ikiuga gote gite kithimira indere muntu kana te ukiuga menya tika gava na funya yoni ndamweta giteo mono that time I was working for the county government ndamweta giteo mono ara oni ati onkeneria oversight yewe kerio eirumi undermining wetanga bana mutuma interim ntukwenge amweta kajana gaka ati kajana gaka katikwere arauga kate kodogania akana akatumiki chwa ka ako director ikengani auga ako director ikengani ati ko 3 days ago na ugeta ako director bo ibu koreka na bu mutuma imto munene bijana meka ngana imto munene imto muthomu imto ena degree na tarite anto bawe si bathom indi chief officers bathom manuari wa na karati na ikenganga mo kana rede ari ga mama betigire muire ari gatere ote muntu te correcta wa na ndiko correcta ndi kumwe ta interim ategete ya kwambejerete kama ta mutuma ntikuga kama ta ungi na inya buga baba bo mistake munya buga interim mutuma kitiki barombere akawira urora ngavana ikawira lakini akawira kwa magwita ngugi aimpichwa impichwa mutuma kwathira miaka ereke na tamwethira ibyo munya kugatire ni interim o miaka ngana ire kawira ya magwita ngugi kira next election batonya amunya na bange ya rume baromba kura era ni mwamu aitango election andu betekire 5 years betakarombe kura ani bia kuga naki ange na gwara ugire manto ja muthako manto kiraitu wengo no ugire thirikari no gwete actually no ugire point iria rathina ciathe itoga watai angura ciathe itoga watai utino munye na makosa ara ugire mega araringire megambo ekiraitu megiraitu gwe no gwatakana ka kujiga na uga kuthia dia agwata mutuma akengwekawera inakata ene dia igwatira akengwekawera na mutuma ona makosa kwegeria keurwa migambo akengwekawera kata igwataira imutume ja kuigwata na ndo mutuma no batigwetha kirito etheima ndukirito ugire atiri thirikari no na megwete na kathuri asabotie asaboti mutuma na uga mutuma raundi gite gembe isa zao awe gite raundi gite mbio na munya na kwenda tiki ngavana ule no mbira asaboti migambo egireito no mwaka tu migambo egireito kenda ona nafasi ewe kuja kuramba kura tigana ndi otiambuge na ndi munya o na kwenda gite kia ngavana yes lakini ule agukienda thai ka ukienda akarithi ka ukienda na gatama na funjo na we taweroka ndoga balinge mutuma kama magitile changaba ati ndoga ati kwa chwasi ndoga balinge wana manu ari dede geria akatere munya ka ukaraje na ndi ina ringavana na nitere ngugire itere ka kwarie je ka gitiki kiawe na kana je ko meru etiona mukonge kana ntomoro miungi wagwetirie meru na mbere ati hawa na mutuma baba anaongea kama ikuwa sia wakuromba aguijura yani akandani yewe akoromba na force uteforce ya ndo tendo era kamiru akoromba na force inde ndo kamiru na arati kwa mutuma kanya ati kanya mutuma kanya akaila kwa waje mutuma kwa ayo kanya kwa si badingi mutuma kwa ndochwa bujochwa gitu kamiru ikaura oti ankori to mutuma ozo asitale yes wekira ti ankori this is politics no nto ato ba chwa iteria siasa MCA MP senator women rep president ko wote verona supporters ko wana buru wote na supporters wakwenya ko muigeka na ko no te verona supporter ote benabo nenya mutuma wote verona supporter wakumwali ndio kumutatera the last elections
Kwe watu wana akiuga asupportete King'ang'i. Akauga mamo akeja kwewa giti. Kuga Meru igakara ya njogu enyuete marwe kondoretie. Utaka supportete muntu owe. Na ndi antu ba support mutuma baire. Makosa iko wapi? Ute makosa? Kwe makosa jale wapi? Kwa kwa sympathy. Sympathy ere yo. Sima sympathy. Sympathy. Support mutuma. Jaya mutuma na nikana katibati kurwa kiuria. Mutuma bati kurwa hapa. Na onda tikufisa na mutuma janga bana na agafisa na munya ja mtomurume tega na arare ndiruma ndia kagatuna mukaba yo karumana uri arare kwina kawira na ndare ndo karatuka ire dai tomurume au mare bere arare nyumengina ale dai ya bale na rume tia kuri kiuria nandi utia kuri kiuria Bere uburia. mama re iku nora gwe biuria noragwa bibinge mono yes na bere na tapa mu defend yes na bomwari na mutuma niko kwiro mama wesa bondi vetha mutuma yes lakini ile ganguga mutuma agafisa bukakala ya munya ale respect munya ja we respect munya ja ria buga na nde munya na ratho kirie no mutuma na rore kiuria mutuma ko kiuria Sawa, ya mwezi wa pole. na kireito araugira atiri na munya araugira atiri araugira atiri na siasa wararinga na tande siasa ne munya na tande siasa ne mutuma aba pambana na ali yao no ndo nyante ko mbete kya ngabana urukira kire yo batu totete nya kande jo to asabotu kya magapeu ile lakini aronga ba umane bongo na no rume to jo chievia undiro na mtu achirete bure arethira form MP uroreku tumugembu tu menyera mutuma aronga ba tomurume uri ora te kwere watukinga ke nyomwere au kante kwere waki uri akuga mutuma i sympathy six nyeme gambo arari six sympathy na towe werete munya amwete au amwitere kakwenda inyagetwa na ndende etwari etwa ja gwetwa ai defend na to bange ba mu defend na te kwa sympathy six uthigi kya karugira itu kioneka au no na migambo ka thorerite uthigi kya karugira itu githia atia kioneka na ndiko pati kweja jara haru araji na ne haru kaniri araji na nirie boega au onania kira itu ne ngoge ngurukie munya iu no siasa weja uge munya ugo thirie kira itu ri ugu thirie bya karugira bioneka batura thithiena na siasa re irorerite iki kira itu au ngenda tutalange nonto kwa mawirane yara yaiki kiria Meru nonto inya matemagi siasa ya kirutwa kirilengo bya siasa kira mukari wengo akwenda kona ni data jibo development na wigwa ate are na mbesha mukone kithe mu biashara barabara cia ni ciagirite kwi mawirane yaiki ni Rais William Ruto na yakiye kwa ni ngabana mutuma ntwaringia kidogo before kwa level 6 kethira iri Meru kwina Nduokarenje kethira iri Meru kwina State Lodge kethira iri Meru kwina mathoko ya kwirwa kethira iri Meru indi kuri na baraba kuga yawi mawirane guru ya mawirane ndwarite na ngwatiro otibi bikaithira bikingwa ni tokathithia kambuge unde mukario Meru no Kenya na ngithinga ta siasa ore ikari na inkuona mantu unika ngwitikia ati gukathithua na Meru na ugere Meru ano gako jarona Meru ne bati kwa city na Meru ibetikiritie ya city ende akwende yumba kwa city overnight kwe mantu jara bati kuthithika kenda ija kwa city teu mantu ja waka thoko iu mantu ja barabara within the city Nduokari njiu na ndemeja bati kwa mbiria kuthithua ija bithaue kinyeke ya korega kwa city after 10 years ende barabara ibuiga kwena thina iriku na thoko ciaki so long as the money is there and the budget 24 ikathithika imbiumba korega tumaire akuthithika mbecha irio na baba kuga itethithua ri ni tumiribire ko bakwejana president na karita bakiuga economy ni rathuki muno kuma ria tonyere 2022 2023 na 2024 akauga economy na ndi ni kubua mantu jau jakathithika batu twiba gupinga tuga jatithika atoga jatithika ri na ndi twetekere opposition ya tutethia nambi itwambe tumwe kanya
2026 2027 mantu ja ato promise ite ja thithike no twitone ta jambo ja kiambiria kuthithika ja barabara ile cia restored ta kore Imenti Central gwicho ciambiritie na inya sauthi tuone te nyingi muno ni thithitwe Imenti Central ni kuthithira cia restored barabara ijire ithatu sibitari Emiro level 5 itore nene kero njeshi na bejo tega and it is soon starting. We believe and trust that it will be done. Kato tubae kanya ya thithwa ya level 6 itafaidi wa Meru na ifaidi the neighboring counties. Tesa sawa neto menya sibitari ingi ciukire na ndi nya twaekera resistant ri twopusi twakara tukiuga one time ati aitafanywa na ndi nya tugo one time dai itatufaidi na nini ito thirikari kanya ngugiuchirito ikai iteka I have trust Manu baba ingi bariwa atongire betu ni baete motivational speakers on to our leaders gwatuika di kwendia mawirigiro tukathithia tukaingia mantu yenu yerikone yakaya iboga no tubaki ubonto bu indi kintu kembere kya mutongeria ikwantu ba wirigiro number 1 ntuke ya gwati okaga wirigiro turone ugura kia na point ingi number 2 iko deliver development lakini on development ite jali mwe ore machionde na we mutonge na kutumba kuja wira antu butumbika na kutikarika withio ukithio obo mwe no antu mbio wiriro ba manto jange kadiri atia inyanje Yesu adire mirako ithano inira bai mugwanja myake uthate akarire ndiguruni adire mirako mugwanja iwingia era antu jakajithika chakojura ndikirani tata moja ni yako kwa timu anjaki nonto ujange abera bugakarika demo Kristo mbitikiria mbwendene ukuria Joana chapter mwisho buru yugite mantu jera jonde Jesu athithirie jakiwa ikwandikwa maukuka yake yura atigona ka wiki na Biblia imira kumugwanja icio mbere kuthithia ila wange takira antu mantu chakathithika kuba wirigiro na nene ndamuga muno every time withiro ke jantu wirigiro na kubatengera na kuthithia mantu jangi point number 2 number 1 kena wigwa tanga na dinanga angabana ngu supporting gavana ituende tutulita kwenda sibitari yetu ya level 4 ya level 6 tututake nyata nuntubo amata na pizira ndene Emiro turone level 6 ndene Emiro turu MPs betu na gavana wetu nutudai no president Emiro atongerie MPs betu paita ki president aina ndene contract ngeima njeshi kina sibitari yetu yambio level 6 au ngura gavana wetu congratulation nuntutuina kitu kya guikumeria kudru peace ile rejire Emiro ende kuruza kutena peace antu bomba kwarire kintu kiria tutija gukiona tukwereano point number 2 ile ngimomba kuuga thirikari ni achieve international government through atongera beto na county government ngwataniro ile yejire nandi antu bomba kure kawira gutangota no imbia achievement yu echibitari antu bataikue batauno kathita beteta Nairobi iyo ni achievement imwe antu babati kuithura ba kuirito yo bando taingwa ke mutaratara so ite categorized as achievement if bando ite ratified kwa level 6 ikaingwa hata by benefits of doubt indi madam kana ke kwa kuwa thiri rionekana nonto andu abo ka observe manners nando kuringana control of budget bejiri tengairwa ma county absorption rate 2% ya Meru ya ma counties sionde kwa ujumla kiri possible 100% 2% niyo ekorutango gende ndikumenya nando babu point ya achievement at least ile to makuthithia at least lakini tukuwa achievement kuga nyama ari no ndo niambire tena nendeleta me to makuga akuga iviri antu kwimwe ingo process ina ngugi itukwa nendelete itukona ku process ile tiatia process iki tokwenda antu bakomeneria muno kuithwa tuna state house uningo support state house ndo state house ile kaya na itingo gibetu thina tonga state house yakwa twambe kuletera wantu kuma wa Emiro twandikirwa antu ine ni ya Kenya ne Kenya lakini ne region yetu ndo kuna state range Nyeri hii state range yetu Embu Tharaka Nithi na Meru ati tukethwa antu ba Embu na Tharaka Nithi na Meru ikethwa ina antu ba baingi toguga au state range ni antu betu ba Mount Kenya East
Ndio tukuga ejerete ngugi ile mantu jangi na mantu jama ingi iyo nikuga na achievement kile makuromba ngavana ndio ngure ngamwandri saja ngavana tukwera no ngavana wetu vaiji ngavana na ndio ndo achievement rona chipitali elebo 6 Meru bezile cha county da fanda chipitali yetu in general achiambe kukire chipitali ingi mashinani ndio ndo kwa chipitali kwa ya farm chipitali na mrayo munene na yaki bugo chipitali ndene bure jeu kana ndene Meru chipitali nyingi chona chipitali farm lakini thero health center itu kuiga na irua na ndike ndo chipitali ne gukirwa ne kwa upgrade na tuture twairwa igitarea munya ja fivu munya makuroweja toro chipitali gukirwa iya jage gitara kireitu uni ngonda andike kireitu baruga di community imbirire manu sibitari ile itari gukirwa ngoja ni atera ni atatu uni kuga watu gani ngoja sibitari sia wiri uni gure kwa na kwa faida na ngira kana kwa no sibitari ebo farm na mutumetu ali no roire tomure mando sibitari ondo bogutanga ngithombi sibitari yetu general yokira inkuroba sibitari farm urato turato indie to kwa iro sibitari kai to level 4 na ndi mutuma no ndaiji turatawuriro murigo please ndiko mena na TV no na ndo baba kina nya chore bawe sibitari yetu farm ambumite sibitari yo ya upgrade tuto na sibitari level 4 kwa faida itawa roire aro mandamkana roire aro kwa faida ya mtazamaji ni sibitari ile kuikaithira ikia upgraded ni kwaita namba kwina Nyambene ika level 5 Meathene Kithongwe ka level 4 na Kanyakini ka level 5 na Mikumbuni level 4 ande Meru no jina ambumite Meru na ambumite nyati mawe yes mawe ipo ya kanti mawe ukirite lakini nguromba ba uni ningwa Meru ekwa tinyambene Meru ekwa ni ambumite itukwera no Meru mbiji tina au ande ko ba matwa kabana ndibo uire wa zeta famu ya pungiri benyara kutuga atire even distribution of resources na sibitari nuje we have 9 sub counties still no moka sibitari mwejo kwe ina sub county level 5 ila kwa kuchika ya level 5 na kuchika level 4 of which Nyaro ile irari health center still obviously ka level 4 ndio tukugo uri ta ugo da kuirwa namo ana ro tata mono ro ya ngina na tene ona tutere manto karinya ntere shabore agure akari bashumiretie ke bakiroria matambo nene ni wagage bokaria gutabarikia tintere yuake ende inya ndwanda cia Nyambene tiania na embe ni baithirite kidogo bakilalamika kwa itarira ya inya nyuma ya wira ni kwa NCS wa Karebo Dene Kipchumba Murkomen bare ara kariene kwere bare kanisene ntuko imwe na ruta mawira ni ntuko inge nirio governor Mutumanto Edinkia mulika na kia bakwe buwire otatutithiria na ngabana nalariye bwega Murkomen nakowithia thirikari yetu na no to supported kumbu bakuri ndo professor kithunde kithai tuina deputy president tukware ruga imwe na ingo gwiriro bo muno na inya muntu wa protocol ukimathi mumiru wetu na ingo mwe ni mono ndo thai tirazima mbetenkare Kiswahili kana Gichungu TV ne kina thikirika kithirikari yetu na ndo tukwera nabo ambire professor wetu kithore kinde deputy president wetu kuna mikakati yoikite muno minister of interior kwenza na wetu kadhare no tote police station no to milioni ithano kena station yakwa na kadhare na ngombe citaira process ni kwami utikagi program ya Murkomen kiobichi ya Murkomen kiamo makuromba i professor na president wetu pakare ndiguru para ni na Murkomen ya ari mantu utuja kadithia no kugwitha thirikari yetu na nyeri tu support thirikari ara kuna makosa tukuga kuna makosa no tuthai andu beto bakondera kurawa ngombe citu ikonda kurawa ngombe ciago ruirorera ile ngombe cia muchoro kwa Mwanga John Mwangaza ngombe 67 aratira asara nguruke milioni 7 ule munane kuromba tafadhali pomo kuromba thirikari yetu through ministry ya interior please Murkomenia na bati kusama no president erora gutithia ngugeji itiguta ngugi sawa sawa na ethro ati umana ngugi ya interior president ya change
na tutikuwa murukome ni agutwe no na ngiro ministry ingire akumba tu na ngiro ministry ongi urokomba kurwa na nteto ino ntu murukome na firite totally no igiro ngabana kyo ningo support migambo ngavana uri arariri na arari migambo emana na iyo mai tukuona twingwa minister wa interior na firite so madam kanake mbere na deputy president wetu ri arari please bwana inguti ke you've made your point non to matha kwi program ngavana mutuma ntwethingia akwambiriria ya ture na muturi na most of the farmers in Meru ni bagwikwa programu ni njega inde kuri na mitaratara ingi turarakia na one of the leaders rauga kebata program ni njega inde na murimi wengwa nonto murimi nwarera mugongo na murimi akaithira aiyeki mugongo jukaithira jure na nyiro indi mutaratara jo kwithira jukirwa nijo kithirikare kwithira kuna fad na irio be musanda bakiuga kidogo ni kutha na kumaria arimi ba Meru onto ba kuba inya bethire nabo bakiruta ngugi yo njega ya kunyiria Meru aiko kwega matharimi kwithirwa kwina program ya turia na muturi tekethuki igutura na anger mitigation programs especially rĩrĩa kwĩna drought teketura igita rĩothe ikagita jaga kana ndĩ tukuona ngai nĩ ũrĩte na itukuona some areas of Meru County it is total dryness pamwe batenagia kũrĩa ato na ndĩ thirikari ĩkabaikĩria gĩntũ gĩa kũrĩa gũtĩ makosa jarĩ ũburu kana bote kuona wi TV ni tuonete area kwa very dry hata batana vya kuria na iba guikaira na iba koromba iba bati guikiro vya kuria ende kila tuliyodoromba thirikari ni at the same time ya Meru yetu it is an agricultural area ato kira babati otetheri wa kyo suni inge ite aganga ikaroje imbe ucia kwanda fertilizer ika subsidized na arimi bagaitana urimi bubwega kukethira kwina bare beta agricultural extension workers kuone gwitana nto urimi na into biao na byo bira bakulima bigachirwa rede market no to area sira gutena drought rimwe atu ibakulima na into bikaurira miundene rimwe no to barabara kuthuka ringi no to bakuthira gutena rede market ukethira kwino food ya produced na ikaurira mundene na at the same time kwino anto staff. Otherwise, is a feeding program, either mostly, area we intervene there, kweja maybe a catastrophe, a drought, kana ria kwa rinangie, kana too much rainfall. We kiure kikinje manua kwanza kia insecurity. Tuonete ria kindi RCS interior, insecurity era nere kunyia. Na wamba kwa ng'ombe bwanyia buru na de kera torege oria morokomen de mumto na mbora alifu no to kiendeke nwe deputy president thai morokomen no abora alifu amuria na ate arithaia ito kwana ngavana mutuma na achiumitie lakini ulivyo na de ng'ombe ikuiwa na abandu muru kwatigania ukiwa kaire igembe ukigwa kaire na ja buri lukora ika too much for him na wena achiumitie na de tora ya tere tora akaliba Meru wamba bo ng'ombe buri ni bo 3 counties ng'ombe iliwa mono Meru igeta Samburu igeta Isiolo. Why is it so difficult ujo mo comment CS wa interior kukaranira ande na governors ba area siu bona problem imbio no wiya ng'ombe no to ba karande county siu I'm sure ba solve problem you na ndete mo baleta baka relax so much inya more comment ak erwe kirera manto jo ja wamba ng'ombe anto bakiura kona ng'ombe kia chia Meru to kona yeka bare ba kuya ng'ombe ba izekene yeka ba izekene thirikari we are saying that boldly no to rere anto baga kirera ba iya ng'ombe bete achole kio na chiatirana ithirikirie na thirikari ene kwina from sub chief dio sijui county commissioners sijui hu na ng'ombe ipotee kwa karajeka kukumenyekana wamba bo ng'ombe
ibao bakuibia na inaigweta ikyo gituma ikiririe wa metho otherwise i problem thirikari ibati kumba gusolve. Bwana Manu aitwaragia na umo wa thoi bagi siasa eta Mbwiri Mbasa au ake aria ya Mumero au kiatho kiangata na gwi mukeki au akuri bamwe kiri thirikari ya county ba kunyogori na kwangaratania ori tungoge bwanga bana mutumanto ethinkia ndikumekithira ori na guchuriro kwa mantu ya mutuma na ciumitie nuntu ou tukwirwo ni thai eja thai na ndanga bana na rethire manto mengi atira rekebisha oni getha ko mtungi wina mtu maana ibutumia na chief of staff mwega mbijiwe former chairman yo no peu mutuma mbijiwe ugeta umuona kwa muchwa mbijiwe mtu ba assess ukena mikakati na mbijiwe mtu yeye siasa mtu yeye leadership mbijiwe na kafite manto mengi muno ja mutuma na mwire congression ya rally endelea utumtunge mutuma na ombo mutete politically angure buru ngeri openly mutuma bijiwa gendere wetete no atete mutuma politiko nuntu na kwerwa siasa kumemunya bakirito na siasa nyingi chendete ndene miro na wateka mibango yona na kubanga bwega kuga imbigito tu tumantu kidogo to account kwegwa mutuma yes kutena makosa aja lakini mtu fulani yako feel ndiye ki ministry unge yako feel na mtu unge no bure deputy governor hakuna kitu anamsaidia deputy governor na wakati kwithwa na arua region nyire umite tukike kwa inya munini ngavana lakini nyoka kwa sezi munini ngavana utiona ndetire ndugu mwaka uti government ya mirwa pita kuona munini ngavana ndakaje kuma baijire mwanga inyanya awoni ndi mutongeria ndije manzi bwo manzi ndo kushana ndo ngavana na izi manne tena aro au ani kwenda kuira deputy governor we mutetherio governor please ukareka thirikari county feel nuntu ngavana atumba manto chonde ena njukumu egutethia Meru county na ena kanya kagutethia governor wewe manto bati kusoti nyamantu ngavana atamenya nuntu thirikari nene ingona kuromba munini wetu ngavana manda mlinda amenguriri na ndetere araita wakiri ingugia kuserve community na ndiko kuserve community nyagi ingugia wakiri kuserve community no wita kugambira mtu lakini ndio kwa mbesha au wita nayo no kuono no kaya kuzi lakini ngugia county umunini on governor ingugia kwenda wewe ndiguru inyitie ndiguru kirianto na ukithikaira na tekwa kanguga bura bwikasadira akwenda kuuria atiri akwa woni deputy governor Manda Mlinda Kiomi imbona agiteithio ria kumba akwenda kuuria constitutional mandate kana constitutional laws ya deputy governor ririko Manu atwire no tu munini what is she supposed to do? What is munini ngavana ngugiewe tia ugano gubyomba kwa authority biumara munini ngavana gutethia ngavana ate gutethia ngavana kwina issue chumba kuma no withiro kenda kuona ngavana na arua jaja ukuona nitukereja cibita tukware mantu chambi ukethwo tumba kwa assess ngavana thayu no rombe appointment ukona ngavana ukona deputy ngavana buka issue ile chigo ile kaikiria aikiria ngavana kwina ngavana omba kwithwa akiendekana na riu ngavana ugo utiromba kuona ngavana bukaria munini ngavana netaka soti ndeto iria na ndeto ikathira lakini guguchwa deputy ngavana wetu kabochwa mutuma kabochwa mutuma ngavana guguchwa munini ngavana nonto bodha nonto bodha bwana Manu have been a professional and maybe you went aina anto visine aina kama chema ndio modify ile kama yara mwe kuita bwana Manu kato kudiria atere omba kwithira wetere ethira na mtukanya na rimwe mtu ayo appointment bangi bakejinya baumite kuraja
aikinya wokinya akethera bangi benjira Nando kuma baijiri ule mbira mtungure. Please, don't. Bitikini, don't. Naona babu imechemka. maybe she was Don't kona babu imechemka. Kama mtu just because of one Please, don't babu imechemka. Time yetu imetupa kisogo. Ofisi ya siasa. Manu. Tena lazima butinde boardroom meeting. Manu. Ofisi ya siasa iendelea. Manu. Manu, tuthiganire. Manu, tuthiganire. Au ni utwikire gatata ndibwega nontu bwa kuitana mbere tukwata mbaru na tukethira tukihotanira na bwana Manu na madam Kanake tukwingi kiri gikabo kia siasa twaririe bantu yaigi kiama na jajangi tutoma kwingira tukiwata unibeta wakabwe mutharimi. Unaona bwana pia mtozero.